Kwa ihinda rĩa thikũ igĩrĩ rĩu aikari itũra rĩa Mũkĩma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Laikipia ya Rũgongo matigĩtwo makĩrorera matigari ma ng'ombe cia amwe ao thutha wa tharĩkĩra cia mĩrũthi ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩriunga itũra-inĩ rĩrĩ na makĩria mathaa-inĩ ma ũtukũ na gũkinyĩria rĩu yũragĩte ng'ombe 4. Jana asubuhi nikifungulia ng'ombe around 6:30 hapo. Simba wawili walivamia ng'ombe. So kuvamia ng'ombe wakaua ng'ombe moja immediately. Ng'ombe ingine 2 wakajeruhi vibaya sana kwa shingo. Sasa hii kitendo imefanywa asubuhi, jana tena iliua ng'ombe ingine 2. Juzi iliua tena ng'ombe ya mama mwingine. Sasa tunauliza tukiwa kama wazazi na wakaaji wa Mũkĩma, tutafanya nini hili jambo serikali ingilie kati? Kũringana na ikari ya mĩrũthi ĩno nĩ thararĩtie mĩtũrĩre yao na njĩra nene, kuona rĩu maraikara na guoya wa gũtharĩkĩrwo mahinda o mothe. Ta Leonard Kamau ũrĩa ũratarĩria atĩ nĩ aratũnganire na mĩrũthi ĩno. Kuna mahali nifika kwa kona nikakuta simba wamelala. At first si kujua kama ni simba juu aliingia kwa majani, but nikasimama hapo. Wakati nilisimama nikaona mwingine amerudi, saa hapo ndio tuliangalia naye macho kwa macho. Alikuja sikupotea, akafika mpaka karibu mahali nilikuwa, nikaona labda anaweza nifanyia madhara. Nikaanza kukimbia, akanifukuza let's say like 100 meters hivi. Ndo nikaona anaweza nishika, nikapanda juu ya miti. Aikari maugĩte kumana na tharĩkĩra ici ciana nyingĩ itigĩtwo itarĩ na wĩki tiga gũcererwo gũthiĩ thukuru, amu aciari marĩ na guoya wacio gũtharĩkĩrwo nĩ mĩrũthi ĩno, kũrĩa na aciari amwe matigĩtwo na gĩbarũa gĩa gũtwara na kũgĩra ciana ciao thukuru-inĩ. Tuko na watoto kwa shule. Sasa siku hizi hata watoto wanaendanga saa ile jua iko juu, sababu tunaogopa hizi mafisi. Hii wanyama inatuharibu sana tukiwa watu wa Mũkĩma. So tunauliza serikali ingilie kati. KWS ichukue jukumu. Hao wanyama ambao wanakula mali zetu, hakika hata sisi tutafurahi tukiwapata, maana hatutaogopa sasa tena. Asubuhi tunabeba watoto, jioni tunaendea watoto wa shule. Hiyo maneno tumekataa kabisa. Rĩu aikari maugĩte nĩ harĩ bata wa thirikari kũingĩra thĩinĩ na kũnina kaimana, kuona na thengia wa mateta mao kũrĩ maabitha rũhonge rwa KWS gũtirĩ ikinya rĩratacũkio rĩa kũhĩtana na mĩrũthi ĩno. KWS walikuja, lakini time wenye walifika hapo walipata tu pale walikuwa wamelala, hawakupita hapo, wakasema turudi juu waone hiyo simba. So tunashindwa tukua kama wakaaji wa Mũkĩma. Hii simba watakujia wakati taua mtu ama watakujia wakati tafanya nini? Hatuna kufanya jambo lingine ambalo tunaweza fanya, maana KWS tumewaita, wamekuja hapa mara kama 3, lakini ukimuita anakuambia yeye hana ruhusa wa kupiga ule mnyama risasi. Sasa wakati watakula mtu ndio watapiga risasi ama wanataka namna gani? Mĩrũthi ĩrĩ nĩyo ĩrerĩkana kũrũra itũra-inĩ rĩrĩ na kũrekwĩrwo yumĩte rũnyanjara-inĩ rwa nyamũ rwa Londaiga mwena wa Laikipia. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.